uson iki khenna dilai kalnon changa ukil kyanga kapyak di tai be kun kingai to ajak lai di na chi dan dan poilo Hai Kim dammo dama ingi fa wheelchair le lup na te fatwa ma ma eve tu ni bangkon hi sak the dia kanu lup na di pon tam lo hon la dekhin thame bangza hiam zom lai mai doctor pan vanti hon le hai ti le khalo yin chi doctor e hi Dr. Thomas phai ka philanthropist pau kha banon le pin Dr. Thomas hiloi ve ama hi ma e hole ka ke ho khawo Kim ka the khel a hi kia le sing ni sang ni le zathum man te ki pekhin a hilele Dr. Thomas pya khiloi ve bange Dr. Thomas in zathum choi ve adang de la kwa pya kita na pasalin kalni vel paita mandi tengung pya e ve nang thei dia hon ging ta hinga ka ni pai ta mu ni kwa ma na hi lo di chin chin hi le nang thei dia hon ging ta ki hoi tep non ya hon po na aman di za hon kanin chin kap ki bi ZMPP bang china le zomi me kang phel pol hello mo sir ki mutual thai diam tun mo bang thua ki kimin in kong hon ngak ke ki kim mo hi mai Kim pasal ginom na hilam kon hil khang ye ke de dun kon hil kon ngai dam lam kon hil khang ye ke de kon ngai dam ta
con hi luộc chỉ con hi khang nghe kia nè tuần con hi luộc nàng ai kia khiêng nàng phát tâm hiu son nàng ai kia khiêng nàng băng băng cây tung hà liên tung tí hi lệ mò Hi thế ya hi. nàng to tul khom ding chiling a kai lo ta dia Ki kwa bang mẹ diom ki sarpa to ki kiwen me to lai tak wahi Bang zaka mai to mo kai ta. wa nang gin tak dam thi ki naban teo wahi mo Palom. Yung lazy ba? Emi pa ka di siya day kay. Yai lam pile thei gop ta hi vengo. Na uthunun ngo jelino pa. Thame Pa ka ki pak lo wai thil naw ni sakin ka hin khwan keng zo top. pathiani na hin khwa khenga hi zo. Kon thil hi sak pen pathiani na jang chi thu a hi. Wai lai bu pen kalom ti khat kyang apya ki ve. Hoye apai son di ma a hi. Ki tunga lung kelwa non pan pina thu pi ka salwa pa. Kanu tunga le Son pathian mi hi keile ka ut ma ma. Thil tampi le ka zil kheta. Banghiam kon hil nop om lai. Wai bu ka ki gel te ke khut ma ma ka gel a hi. Aziak chu nang ka gen te zui sek chi ka the zia ka hi. Ken nanu tunga ka zat hilo in chin. Nanon ke tunga a hi. bange. Boy ke ve boy wai pen. Ilele pathianin nanu lung tanga na sema. Hon thum saka ka hoi na khat le om lo pia hon i te te in chin. Ama tung to na kel le Jesu Christ anamu ke ve. Yai kanu na hi mo. Nanu ke ya ti nga bol zol na thupi takahi. Upama ma ta a himale kalung tang to nga it kahi. Pa kin kanu ka na tula khang hi sama. Boy nanu za tak tham ching a hi.